If you get to the place and you only see boys in health, that thing going far. Entire gospel work. Board of trustees, the council of elders. Board of trustees, council of elders. Pray for the board of trustees, the ministers, the deacons, the preachers, and the interpreters, as well as the council of elders. This is and then we also need to pray for one another. If we do that, the Lord is going to bless us. Now there's a request that all churches in Chikombezi, under Chikombezi, as well as Chirezi, should remain behind after this service. Gospel team, Victory Choir, Voice of Industry, the gospel
abaningi ababelinde new car park last year labo bonke abangabalindi emabandleni abo nabalapha ekhaya sihlanganeni ngemva kwenkonzo emasitepsini entshonalanga lomfundisi unyoni lapha Valindi vaisirinda last year new car park navamwe vese valindi whether uri murindi pano kana kuti uri murindi kumasangano rokumbirana kuti musangane namufundisi moyo kumasteps kumashure kwegospel team mufundisi nyoni. Now all the security personnel that were guarding our new car park last year and all security personnel from all the other church branches including the headquarters, please meet behind the temple and the steps and meet Reverend Nyoni. Umemvunywa novela ekwekwe loba uzibane ngaye reception ngemva kwenkonzo. Mevunyoni anobva kukwekwe kana kuti zivane aende ku-information reception kana taputa chimiro. Mego Nyoni or Zibane should go to the reception soon after the service. Mrs. Mangwele weNkulumane aye reception ngemva kwenkonzo. Mrs. Mangwele weNkulumane athi niende ku-reception kana tapedza chimiro ino. Mrs. Mangwele from Kulumani, please go to the reception soon after the service. Inkonzo elandela ikhona ngo-6 o'clock. The next service is at 6 o'clock this evening. Kade sitshela inkonzo emoyeni.
Now
Jabulo tombo kupira
kuona katika kumpi yao yeye kuna kwamba Yesu anakila kufanga kutoka mambo kufikambia kwa mama mtakuwa kuja kwa mtongezo baba batima kwa mama baba pata nini tukero mama mswala sio kujesikate kwa mama mzee tusaje mbegu ya msalala kwa mama mwangu mara Yesu kwa mama mimi hapo Yesu msinye kwa hiyo mama ngejewa Yesu sikuna kugawa kwa mama sikuna kwa Yesu kwa mbadele roinde kana roje anawaambia kwa Yesu kwa jamani amen. Singena je ucho usoni.
kusikia kuja kulimwanguna waosha litu
Wanaendelea na penda ni kuona mamuna ucha mtu wa mkulu zina lache Goliath. David anamba mau wacha amena anakunena uja Goliath. Ni kunena kuti ucha ile liko za kumupa ani. Mshiku wa ninji David anakula mau otero. Ile mchana chinena analinacho nitudi analizina la Yehova. Whoever
Odala hiyo wakukolera nyumba mani
ukauya kushumiro usika ugare kusina kwako ni kukhala pansi usukusisiwe makatangazi
Yesaya alikupenya pamoja na Isaia kama cho ukweli tembele yoke akamwona mpendelevu ya Jehova wakasante beyose ikuona sobara za Yehova za mkachisi mema malisa kushamisa zote Isaia umpekero sobara za Yehova itembele na loke wakazala tembele yose unazala mkachisi yonse. Kodi zile na chiani la namjemeli katesi kona pesa belida kodi jobo ba Jehova Baba mwizo na namja na pala akaketi simoso mundu uya sifeza baba mkola ushimasi masana ano zobara za Yehova zozala mkashi chikuwa Yehova akaraliye mwele fulo lero ndivosata ndipo akuyambana katika mtima mwati zote atuona anje watekangele akatalisa Yesaya pamenana na penya wabona kona kwesale mbezulu akaona mzuru kwa chikaro mzuru wanaona pambano wada kuita masela mbele huko akaona maserafi anaona aserafi akakufa Jehova aserafi alipa Yehova ena mapima isitupa icho akakana mapapiro matatu limwe maserafi aya wina ndi wina ali ndi mpiko atisisano ndi mozi wabonesi mange tembeleza akaona chishamizo mtembele nzaya anaona chotabisa kwa mwili Yesaya kukashiso yasakame akatalisa alichipendelele yabeleze niye ikashatera limwe saivi inabwera ikufungula yati Jehova ekona etembele Jehova alimtembele Yehova alimkati umbigazi wegama esikolha kanisa kokonza kulitwezita chishiratiza unomoshumira ile mwili wa zina lake azioneza kwa hiyo amene amkulupilia. Amen. Amen. uma ulungisile brother uma ukepila makoti uma ushitanzile uma usebenzile ulungiselela nomzama inkosi yakubona uJehova yawasulungiselela wakho wazi nokuthi ufike naphi namalungiselelo kwenzeni namalungiselelo futhi ukephi makoti abamanthaki atshona ukugana uzasiveza baba kwabakephe amakoti basilungiselela ukhona umbikazi wegama elikhona lapha emthini uzasiveza kulabo abahliziyo zabo ilungile abalindele
kubera amusongano amene kuti wakachera makomba mangani amene kuti wakachera makomba mangani zikadziwa kuti munacha magoli akati uchigadzirira msangano ukukonzekera msongano uno mwari Jehova vachakuropafadza ambuye Yehova akakudalitsa ichakuya mvura nenzira yeIdhomi kwa madzi adzabwera ninjira ya Kidoni ichazara Jehova uyu watinosvibira achazviratidza kwauri madzi adzabwera nekuzaza pose pamuna wakonzekera akazipenyesa kwa wina ndi wina amene akonzekera iye ni muridzi wezita iri achazviratidza kune vakagadzirira amene wini wa dzina lache akazipenyesa akazionesa kwa wina ndi wina amene azikonzekera. Verse 5. Uyabusisa umuntu omadala emuwe. Bona abandlela zakhe sisetshizweni zabo. Abadabula imfundo yokukhala bayenza ibe umthombo. Imvula yokukhala iyayisilekela ngezibusiso. Hallelujah. Verse 5 and 6. Wakarumakaza munhu nesivaratema muri une migwagwa ine ngaziyoni mumwoyo wake kana achipfuura nemumupata wakaoma unoita nzvimbo ina matsime zviro kwazvo mvura yokununuka inomukidza nemikomborero Wotana muntu amene mbangu yache ili mwadini mumtima mwache muli makwalala akuziyoni okyola chigwa chakulira misozi achiyesa chakasupe inde mvula yachizimalucha ichizaza ndi madaliso Uyabusisa umuntu omadala emuJehova wezulu nokukhala. wakarumakaza munhu nesivaratema muri watana muntu amene mbangu yache ili mwainu Yena lowo izindlela zikaJehova zisenhliziyweni yakhe. une migwagwa ine ngaziyoni mumwoyo wake amene mumtima mwache muli makwalala akupita kuziyoni Indlela zikaMlimi, indlela zikaJehova zisemvilini yabamthandayo. Zisemhliziyweni yabamkholwayo. Abazelwe kutsha. Abathenjelwe izolo. Abageziswe igazi likaJesu weNazaretha. Bahlanzwe inhliziyo zabo. Basitshunwa impande yesono. Basokwa inhliziyo. Basuka umhlaba lezinto zabo. Elisiva kaSathane impande yesono. Umfundisi wobubi. Wakhitshwa yindwele. Bona lawo abebheswe ngamandla kamoya wendlela abaphume emhlabeni bawushiya bona bela bawufulathela bekhona bafulathela bayeke izinto zikhona ezomhlaba bathi bona mina kangimpila ngiyadlula kulo mhlaba basebekhangela phambili bathatha ukukholwa kwabo bakubhekise eJerusalema elisha indlela yabo iyakhona emzini kaZitopilana babusisiwe abandlela zikaThixo zisenhliziyweni yabo. Oh, I blessed group of people. vakarumakaza vane nzira dziri
Amen. È un chiaro, non